Hwa Akwasi Awuah se asole sika. Yamfa man sole ba. Da ye de man se eni nini. Ne se nini. Eni ye dis kanama. Hwa o pesofo a woye koronfo. Na woye ni brafo. Na woye oseifo. Na woye obi a won kan okoro Ghana ha. Akwasi Awuah no number 1. Okay. Tieni ye pa. Akwasi Awuah ye number 1. Na ya na yen asofo no edu ba bi a yesisi asole man. Sofo enya program ayemom yem afode ya no. Sofo efie wuretu na yem afode. Sofo ba yale ayem afode. Sofo ka ye bo ho afode. Member yale ya yemom payeman. Efie wuretu asole ba ono de yemom payeman. Member ho kire na ono de fasting yenyama no. Sofo de yemwa no. Hwa ya starting nyamsam kan okumase no. Akwasi Awuah starting ye no. Na wo se sofo bi a wo be se kotu de awumfiri nyame. Titi sane wo wafa no up and down with ye na de. Okra de ofro sama wo fini de anu. That ye ni pa sofo bi a se kotu awumfiri nyame. Sa tam no Akwasi Awuah se sofo bi a wo yusu kan ni bi a. Wo ye okot. Wo nwe Solomon. Enne me no kase VIP kase na ewra ne koba. Akwasi Awuah kutamako ako 12. Anweka aye de twa anwea no. Awo mako 20. So ko kaso a ya fra ba bi botia no eni tetegu ebom. Kwache estate Akwasi Awuah adwelagu. Na kokomase na kowe estate Akwasi Awuah adwele. Enne oyi asofo mako 10 wokomase a na ye de won gina wa na ye kan won ewuska pa Akwasi Awuah kan tan ne ho bi wan say maame empress da no me kan bi say ye me sofo kum chacha ka papa ne kasa no be kasa ye no ka ye me dia ka me kasa okay ya de ye mfe me dia agro papa no wote wo na wo bi a wo wo share video ni bia no wo se papa no yale Medofo and then so me mo akwa ba kese pa e de ba too much eso nyame sure papa said de bia wo je bre ese wada je na wo hwe yen na enani de di kan ya wo hwe yen ya na wa bomodin a subscribe to channel no se wunya yen ya afei so wo be like na wa share your all the social media platform no eso share ma foforo ensa entimi enkemi ene empress matna se me ni me bedwani an odifo kum chacha ani media name no ene wa jidin papa we anya so for social media or your so for any papa or that sorry no na just say esan sense mpa no betre na konti e na wafa social media no e de abona ho a all fa so e di tu mabunu ne maba wani nyina efo se ne be ya obi a enyira emfiri enkwaje ensem no ehom nana so yatena si na eye kofa ba ya de bi enenam wansem edikan e na ya bobbo a ye be sansem wa ha ne apane puma esibre yenya ye nim se eye odifo kase a oda the Church of Resurrection Power Ministry ano odifo eye Kodwo Boakye Anthony ninsem bi a beto mountain so a amanfo entini nka biem no wo hu se enyo no no di asori nanim na emom na yere e na say asori no abedi ne nsa wo hwe so na bebre na bisa se papa owo asori mpanimfo anya krampo no owo assistant pastor wo ho adenti na oni ho no mo a wanfa na chi amfa nya no na obai e na wafa bibia e di aboso na eno e na amanfo hu no se da bi enkoyi afensu papa nsem a obekan ye e de stop e ye om 20th anniversary no e ya di a ne yire ahwe na chi e de ama na sorry no e da so ekoso nanso enya di a papa e kasa no na no asem no da ne yire asimpo anase obo ne yire di nwom anase ohun se obi e na ahwe so ama no ti se nipa no onfa aseda emfa e ma no ne anu ane se o stop e ye anniversary e koso na owie ye nso afutu a ode ma na sorry ma na kamia ye se niema bi e ntwa yi e wo asori e honomo eno hu nkomo na ye bedie eye be free sonso na yase akọ eye odifo eye Akwasi Awuah a wono nso nsem a agentre ha obi anti ase e kamia ma say members kura tie asori ada wojeja asori
And now back what sorry be a Easter convention papa. Yes, that here. Yes, who a man for a kaye. Bonekasi nyina manfo gya yakọ boneka na omafa esu ne ban foforo de atena omunene okwa asonde ma wunye nipa tete ni nyina eye ensem a eye papa yi ebe kan ye ni nyina ye bedomu esukom na mamemma mi bedwani akwaba odifo me akwaba mejoso bibia wokode nyame adomboko ohwa ye feel that's o star oyi wuti ni wo abodi shape wi de wa shada customize that's Nano na comment bi abaye obi se mimisa enti we anya me na mimisa no bisa se uti no wa sheda na amanifu ana se mi ni kwa kasa oh se mi nim said you no so nititi okay se yeah mi nim said you no so nititi se wono ne die fua ebi ade wo pe no okay se wono ne die befu ena ne die sakula so a the open no okay say I sa brabo obia wo deni suade hu o de ba wade mu a be ma bia wo ba ope sabe ukun hu wo no o se wo mudu ena wo so ena so ope bolubu okase ena watamo no de ka washo e fatao kama sanu bi wo so a on po akase obi po basrim odifo utiri mwaza ye bisa ye na fe be bia keka kon dia hwefo ya nkomo no ya to aso na mentwa papa isu anya ene so po ba so pa mo wasati so mesole agya mo ho for adwenkyere fafa ya comment section na se na menkin kan fa mawo anasa asem bisa bi apese obisa na de afa ho na ye be yi ano e de amawo abra ye nkomo twetwe no ye de e hwase odifo odifo Anthony Kodwo Boakye ne statement a obekasa ye edefa ase asori no 20th anniversary wo nyae no bebe na hu ni se eyade a ne yere na okoyo na humigiem se ne ye kọ ho no mo ba ne ka chen se papa ne nyare na emumo wa humigiem na nso papa ba ye obe confirm se yade a wo yare no na dodo na ehwe anim san ko be bo ne yere na baso esan se dwuma a waje abra woni ho no wa ma asori no yantum na nso still na asori ekoso na nso no ne nyina mu no woni nkasa mu wa nkasa na mum stop ya ne se o de ebe stop here unso uhu ne se me da se mechia wahwefo ya kase ewrade nhiro bia no mo bia ho de ne nkwatenten on se eno ye awade mu asam okay ebia na enkomo a oni ne yele adi ewo telephone so okay ana edem na eyesoronko ontumi ma bonten emeka enkomo a one ne yele adi wodem okay ana empo ebia na wadanase eni na bo odon nkomo ne asole nkomo a enye ni nyina eno betumi dia ba social media okay a obeba beka ti media mi hu enfoso bi ewo ho okay aha on se edu ba bi a kasa dodo bebre kora no mfumso okay enti na bi o kasa kakra bi a wode si wo no na on pese bi o be kasa bebre enti no awale mu nsam de ye meton wo bedwam ye meka wade mu nsam wo public okay de me fi se hia no eno kan na odifo si akofa ne sa ya hwese wuni ho no watu kwan na de wasori achi e de agya obisa onhwe emfa ma wo na oba be kan asem bi e de afa wachi da wugya ye ho a onipa a wode no eda no se onhwe ma wo no anya hwekra ye moni di nka bibi mfa nkyere no e acknowledge no se onipa so mesi moni adwuma ye wa ya de so na yele medic here you wan say say ya ne yira ya fa ne sa anko ya ne yire na yobi fofora obi fofora ebia sabio me no wadi kin akasa de da so ati ase ena me no wakasa na bi amada wase e wadwuma pa wo ye e wo kokoam enti ama beje kura ma ne hawo eno de nipa na bi a wote ne ho asesa okay se wahema no nyam okokoam wo ho adwuma pa me ye wone me kasa wodamase
wɔhyɛ me nkuran nti ano no ama public ya bɔne bi ɛhyɛ de na adwuma me ya ama na enyo kukuo mu adwuma mu na ye bedwa mu adwuma amanfo hu sa me bɔ adwuma na abɛkasa na me bidi amemu ase da bi amemu a na unsusu sa amanfo be hu sɛ nipa somasi adwuma yi kura me de ma no wanya ne ye no ntina papa bɛkasa da bi o edu ba bi a ye gi nyame ho aseda ɛne nyame wo nhyirache nipa de ba me de said me osof kum chacha maka no I don't think say boni bia wo I don't think say boni bia wo say bibi foforo ho de a wo de wo hu ne say boni bia wo opa na abeda na say oda na so kokwa mu hu nya da bi o men kasa me pa da bi men kan sa me say mafro madawase mafro me no na tie me no na wo dem me no na wo fie adwuma pa wo ye me presu madawase Same ba na man na wase a bia ne kora no na bia na enye boa paye na ye urefie na wo kasa nso a wo ba be kasa ye no ma manfo ka nsem wo akire de efa ho esan se ye ka nsem se nipa ya ade a wosaye enti obi a mehwe ade so ama wo na wo be kasa fa ade no ho na wantimi ambo medi wo mu anka bibi amfa ho a se entwa yi enti na me kasa na me kasa on se ye wo asem a ye kan wodem and ye wodi ye di bedwam won say wo hwe ye politicians ikura on wo bibi on frɛ no closed door meeting ana mo friends say no ye wo brofo ntimi ni na oba kire ye wo enhyiamu bi any meeting bi a won ya on ma media for mem sa on friends say eno wo ho there be your friends say eno de minim ne brofo say na yanko school bi closed door meeting and I don't want to brofo there be video wati mema kana ya me hwe ene udi me machi na me betu ya papa closed door meeting eno na makan eno anu aka ya wade bi o wa ye closed door meeting e won here so be ba public one say maame empress da no me kan bi say ye me so fukum chacha ka papa ne kasa no be kasa ye no ka ye me dia ka me kasa ya de ye mfe me dia agro papa no wote wo no na wo bi a wo wo hwe video ni bia no wo se papa no wo yale ana tu mu se papa no na wo nto no ana tu mu se papa no wo bre papa ne de sa ye pie no be kasa minim de wo pie no de ana o de ya be kasa ewi ase ye de ye hia wie ya ne efata enko ne hia ahodi ne hia da no me kan chira wo se sa na Ghana for ye president atames papa yale yes onyale papa yale onyale papa kwa burochile I would do airport to pay and oda na yi asamu jan papa thank you oda na asamu jan ya wo ye training oye ejima say jogging na say dia be a wo ye training anche bia na president Messi wuye it miss of kum chacha dia ka ye papa Kodwo Boakye ka me kasa mato me boa ma urade ama me nkone anwode ama me ho atome ansa na maba be kasa sabe obi a wode ye woye ba eye me dia ka me be kasa odifo eye wo anka o me kasa ya wo ye asofo pani a wo da asori kase ano na o start asori no enye ne enti yemfa no se odifo ti asori anase koba ne se osofo bi ti asori na onya asori ma na opese na administration eye adwuma ehefo na se fata se odi omo etututu asori ni nyuma no ano esan se amanfo bebre no ka wo mountain se ne ekoba wo ye papa asori enam so mo de ne yare abekasa bra na wontimi kura eye se ne yire abusuafo odi omo atututu asori na no enu nti na ama eniema eye agensem wa sondem ho enti hefo pa na se fata se ye di omudi asori enyuma ano the woman say on say asori administration no ya na enya busuasem yemfa asori nya family enya busuasem I say what be adwuma na what be a company sa wo be a company na be adwuma na de ye enua sem na de ye busuasem ene eyele sem a
company ni adwuma no egu esay because what be a company no wa wunua a wodi wachi a na wodi nachi wa ma ne dibia wa adwuma mu sa adwuma na wa ma ne dibia ewo mu no amfa wo buo ma wonwa ewo ho no number 1 number 2 adwuma sese wo ye no oh ma menye say me last time menye ma ho me ai on kwaye adwuma oh jai me bra adwuma ai mini adwuma abusi adwuma ade a sese o tre ne ho a wo ye wo de re obia bia adwuma na obia bia company na wo de sha bontin su ni nsa epeja koyie esen so wo de be se nipa awo wo fie nsa mini aba first na ne yebu baby say efie nipa ana efie pete everyone na mo ebika ene fie nipa ene efie pete wonam no to mewi abubo dompe to mewi nkasa ni nyina san pigu that you know church any company yamfa nya abusuasem yamfa nya na mfosem obi asole ye administration yawo onwa etutu ska yawo elders yawo obia ni nadwuma deaconess yawo obia ni nadwuma any the obaye ebe ma church na yeyi ba so obi asole ya na asole ne kwaye say wo yile ne behwe ska eso wuni odi wachi ene ye assistant pastor wuni odi wachi no ye say no ye say no si ya na de me kwa ete say family na kwa ete say ebusuya sa de ne gu asole sa de ne ha asole emwa asole sika ene asole afole boni ni sika kwara de ma wo yile entwene ho ma wuni ya awodi wachi awaye wuni ya pa entwene ho enfrum nipa bia wo gidie awon suro nyame awon no nyame suro no de baye na won nye pesebe nkumunya ne de sa adwuma de na so nsa na o atutu ne maye ba wonu ya de ene wo yele de menu aba okosha asoli kaso a problem eti ya wodi church bia owo Ghana ha no so yes ade na wasole no sabi the problem baba wo sofo no ni wasole na ntumi nkoso da sa na me sofo kum chacha me hono odifo yeto ayankomo ne so no eye asofo a nyame adom musra na mo amutimi etetetete mo asori te se ne eye papa atini di a wanya mfie eye aduonu anka wo di a obe stop him eye adodo na mo yire mo no ehefa na se fata sa wotna esan se kamia ye se bebre na de won yire mo tena platform so enu ntinu so kun ni hono mu a na e was a resident pastor na so difo a papa ni ho no wo ho no ba ye adwuma no esan so ba net platform sinu no hu sa so na ye ne dia no ade aboso esan se mi kun ni ho dia ene na me wo ho no dabi say no nche sa what platform so a that's a be essential adwuma no kwaje boso eno di enchela sabe brasta for kobobo ne ye de wo efra na nche sa sabe kobobo ne bi e bia wonye prayer ba just say the wafra wo ye supporter na support brasta na wo kona kofra na nche sa kobobo so for my medie ana me yele no wa be ma bi owo wiase bia wo bu ne yele our respect na yele ye hwe sabe yaman pani nanado akoba bia no ti ha na yele ti ha kama president Kodwo ya papa santene empanifuo entitiru ni eskafuo ni adehye ene wo bia wote awade ase bia akoba bia na yele ti benkuma na wote nifa na asene no munyam Emma bright ya de oba yesi be ma wo banka no onue ade yesi be ma bia wo wiase a wo betumi abobra ko nanim no ade so yeden ajo wa enen sa onya oba papa kan mo na oba ne pia no ya mo wo ne brofo bia wo kan every successful man there is a woman me that's na wanyo oba papa no de akeno ati
when Yamini nipa na was off what ye so ti puppet na wo yele tia na wo tia enye bone but enchile say so fukum chacha metia na me yele tia mini wo a me yele ne magi asole ne moso da bi da enchile sa e hono no Eja debe na bema eye odifo eni hono na yere ebeji asole aboso esan se sisi ano kamia yesese ye bowura eye resurrection power mu a na oja eda hono mo papa esan se eye members bi kwampo aye ne omudi nkomo no ebi akire se kamia yese mami eni abre pa se odi asori no afri papa nensem enuti na nam so papa na di amemnemfe ede ebe kasa ye mini aba eno de ya akeka so atase me information bia etrese na yere no epese oje asole no efri nsem but ebetimi asise sofo yire betimi age na sori efri nsem bibia ye possible okay bibia wo bi ase bia possible so wo betumi wo no wakunye ba na wode na kwaji ska wo betumi kum ne yele na wode ne yele kwaji ska oba bi etumi yamo ayi pa pension so ni pa pension pentwa okay ya yam ne coffee no dia wo aben kwan ne nkate kwan na wo dia ma kama na wuwu nkakara slow death slow poison dia ma na wo dia ma na wuwu nkakara no dia kum bibi e wo wiase bi aye possible okay so fu bi yele e betumi ayesa sa obetumi di nikum afa baby okay eni ama nipa bi ye wasase wi so eni ama kasia a eto da bi a wo bi ne nadam for nam yanhwe incident bi esi ka so a koda bi a 14 ne 13 years ya won koku won wadam for bi a friend Ishmael what they kwaji schedule no me da se o just said your story net ya that is say o ye na mfofo a o didi bom a ye bibia bom by she yesi Matthew 10:36 was in the perfeefo and a be na tamfo yanhwe police ni ya ye bo ni tu oku no James Town say on one police thank you bank kai yaso no na wi training police training a won nyina akwara na da dem a won ko up and down weba a dana na wo ko adwuma kwara wo kra won na so on to me fa akile to me ekoye den ekodi se adwuma eti bibi wo wi ase bia ya possible say ebetumi esi so therefore timi kwaware oba betimi esi akira ba beje na sole afri ni nsama nyame ntimi nyi nkire na ma ni hu ne ekoso enye bibia ni nyame yi kire difo okay dabia osofukum chacha meka sa obi ye difo a na wakase ohun ade A to Z a woboa okay obi ani biase a woye man of God a wo bin nyame ehusra wo no so a ohun ade A to Z okay sa wo ye difo na ehun ade A to Z a woni nyame ayepe esa nyame kro wo kuntam okay ade nyame mpe no so no obi be che na no nyam eti na nkom hye ani ani so ade mu aye hu no Paul korase ye hu na fa ene fa ya wo bibi owa wo be hu ebi owa wo hu enti na odifo etumi tu kwan ma okonya accident na wo pra na wo wu ya na ebasa ya ne ni penti ya se ena wa hu di ebeto no dabi enye bibia na awurade be yi akele no okay enti na odifo ba etumi wu na wo bi aba ada na ni bebe wu wahu enye bibia onyame ma wu bibia wo bi ase da okay enti no so ko hu ne yama nyina wo bi ase a na waji nyame ye no nyam sa na tie to obi ye difo a obehu bi ohu bi ne yama bi okora nyame di be hintaw okay enti na Deuteronomy 28:28 woni masema yo oseniema hintanyina aye awurade dia na de woyi na di akire yen ene ye dia de awurade nyi kire kum chacha no na ye hintasam na ye mystery eye nyame nko na ehu
But that's it. Ahwefo ayo di for kum chacha na mne no di nkomo e wa ha de kamya ye se ne de se wa fa brofu duro brofo na ba papa oyade pa odifo ya to aya nkomo no Na brofo your papa dia. oh anya me papa dia no ti na me ka se wo yade no Wo busu ya pani dia. Debi Ene bi ho. Jerusalem mama. ai musu mama ho ami so mama ho ti na asase na ma fa me ho amewo so odifo ya to aya ye nkomo no eso no na wo kasa about enye bibia na odifo betimi ehu e de afa ne ho se akoba ne se odifo bi ate asori na woda asori ano otete mofra ewo nase asofo nketo ene ade di nachi na wowu de na ewo hu no nye ni nyina na abe hu nanso nyame nam ebia wa bofra keto bi so dane eye ediye bi ade akere no yemfa ne se wo sofo keto betima ye wo deaconess ana se wo elder na wa dane nyema na di akere wo na wa beka kere se papa ehinta sem a mehu nie ase sei ena asie enti se akoba ne se eye resurrection ministry o papa Anthony Boakye ni nema asie na otimi ba out abro ya rebeka ye se abofra bi hu ye ena o ka kere no a obeka wo bedi adi na obefa asem no esen Me da say. Ade ba ko amini ba ese nipa bia de wo wi ase de trane e wi ase no se ya mo wo brofo bi amoka na brofo no mo kan say prevention is better than cure. What they say? Ade bi o wa sikwan say mampa ya no wo sikwan. okay Ebeba na ba man so a wo de sikwan eye better since wo be sikwan na emma a chen se wo nsikwan na de ne beba. okay Prevention is better than cure. That no all me osa and a small boy bia me ana me de so ye djuma fit adjuma okay be 20 years now was so 15 work and am de so ya matue ska bibia eti no me wo one of them no se da and am just so no se we ma so da ye me yenu afa wo na when you serious accident pa okay you know ade ya chen ye na me krada and am de fast and am de bomb pai and am me chicha de yema me wa young girl bia o wo legon ya na me time man ni ska esen no for onya me ba onya me busu ye no kora by obama so one day pe ti ya na wo mu ana ma send ni bi kakara okay enti wono so frɛ me ana ono so ka da ye bi kira be saa okay da me bon pa ye men kase nkola ye nkoda da empo mimpo ana bia nyame fa me so a me hwe won kakara enti no na sem o be ka de me tu agu ti se ne Joseph nyamu ye yeah won send ni pa bia wo wi ase a empress ade ba ko a so fukum chacha me kan say ade sese ni pa de tena wi ase ya ahobrase Luke 14:11 Bible said your man no so no nyame bra na se na de obra ne ho ase na urade ama no so and the 1 Peter chapter 5:5 was say urade dum ahobrasefo na wosi ahentanfo kwan wonso obi wa ya ahentan bia ana da bia woje akiniye ana obi ka bibi kire na ana menyini na enye ho ana emam twa me ka kire wo bibia wo hwa bi wo fidie so se sa wo ye jidi ni wo nye jidi ni o sa onyame nipa bi ana wo benye nyame nipa mpo na onye diifua na wo hu bibi fa wo ho na wo fra no ka kire wa manyi nkwase ye chiniye manyi achini ye nkwase ye chiniye sa wo jidi o sa wo nyini yo danase na bo ho mpaye manzira won kase na mo de mo bi da bia na mo bibi da mo de ya ka mo ano da bia hwami ni aba me hu yanka konfo anoche kura nya no wadu konfo anoche wanya no wadu tama kofo breso kotokone ansefo eko stadium eko bobo no
Satam uhubi. Ah, now so sell so what? Guess what? Ah, Kotokoni as a kobo bolwa. Yeah, park near one his so. Okay. Any power more than 200 and something. Tear gas too, yeah. Oh, okay, I know they make. Oh, what? Oh, I know they are. I can't make tear gas. Ah, conform us. 2001. What's your dollar? Oh, that be young. Okay. Many about once ever. I didn't tell me the example. Guy Bako. Now, what cost stadium? Now, what quack shop ball? Okay. Sat down on all the meeting common and a carter and say, on Simon won't call. 9 young commercial. Uti, 9 young prophecy, 9 young commercial. Yeah. The American Yansama won't call on sign, and one no. Once Yasama, Mekan yellow, or Koyan Suku ye. Or Koi. That's caution will be sounding and making say. So we your prophet. So we your kum chacha. So we your D4. So we your Sabi Kodwo Boakye Anthony Kodwo Boakye. Reverend. Yeah. Now we so for Ketwa. And now will be our team jimpo. Yeah. Ebe will be your back cancer one. Funny serious. Never mind. Quite ben and the quarter fast or quite. Now Bofra na Bawa. And a D, a UD for me one dance at the children. I know Claudia Chini. Yeah. I said, and I can't catch it. So, would your young one was sorry? More. Why are they? One among so your Pentecost. Yeah. One among so in Bible. One said, now what thou what's in Chayo? And a man in your energy. Yeah. That's your do baby. Nyami friendly passo. A ye baby. A chinian. Sequine. And son and bibi beba aba. Eya de be na beba ne sama say odifo bi baketo hu bibi catcher na o se e wo pese wo gi manu onyam obi okwa otimi catcher no se nipa so masi de o pese obeje ma sorry na wa be ya fe nipa na ba be ye ne tanfo prekope e wa sorry no mu but se obeje ediye no atum pan de ehu hia no se obeje atum minu aba ana meka so say ye bibi fo ne ye wo hu bia ya na bibi ni mpese ninia me hu sade ya menka no on pese ninia be konya ni mu bi asen no yes that be your person ninia no pull him down that be obaso e de o shanase one say momo swali kura ye church of Pentecost ma me femra mo so anya boko momo de anya boko most solid church of Pentecost. Remember, I know a Pentecost. Okay. I watch my preacher. I want to not here. Okay. No go Pentecost. Church of Pentecost. I solid. A yin yamia solid. A ya solid cassia. But I won't say. And no sha. Or be our Benya Domachedi be our Pentecost will be an flu. What's it? No, I got now I got to prayer camp on what another day. So I don't much at the end back. I want to be here, Juma. Now we in a dinner bar. And penifo na tsena se mu se papa we ya do ma chade wode ba na ehu ban se eh emfiri nyame we ya baifo ho mane na afa no yen so sa de no yen so yen nyese nipa ne kwa ne wadwiri nipa no de wonko ebi na Pentecost for the year da Philip Macedonia yeah on the bi aye no and the bi ye owusu tabri so abete ne nkan Owusu tabri. Ono te asole friend Bethel bibi sa. Wow di bi ye papa bi owo Saint Anthony wo doko ba bi ye friend dadan. Adi bi aye nkrofo bebre. Mini aba. Eja. Won say achedi ya wo bi benya wa asole mu no. Esese ya makwan na ye tete no. Na ye man education no de achedi ya ni adwuma nkakra. Ba ene o church of Pentecost now we nya chede wa asole ni mu a yes hey ya duro hey emfiri nyame hey wa for baby hey why you say it's a net sa do ma chede ni nyina ni padi be preti wo Pentecost mo no yele free mo se me bo a kan de kan yes
Only for one my position. Na me what the position na to ntia de me ka me mo. Only for no credit. Adentin na say bansa. Say asori ni nyina so na wode ye adwuma no wonje saa te say insuo ni ehira so oyo ni ehira so akwantre no omo se omo nyini Ba won nyini no say first na Pentecost na wo kwa asori wo Pentecost ani e boduku won say ne de eduku ni de mo jai ah say ne ye nya ye batanyo hye se first no thank you but still wa mo jai ye nya ana me say first no wa mo duku a Pentecost untumi nkowura ho ba ene wo de man no kora na tete wo ne ade no so kwa hwese de ya kan ya no ko se de ya di bofrot na ya tutu ya ni achi na bi tade a won de akowura Pentecost aso de en kan it tete Pentecost ene difference ya be ma na eme en kan ne de na mini ho ene de na me beto ye Inti ne wo kan kire say difference abem. Yem kwa yedi. Ya ba ko ye ni mu pa odi fo me ma na nko na me kra. Mi jalo ese mo ba ka kira me wa ha no mo say no. Fa wa dwintre efafa eye ye comment section no ase ye di nkomo afa enema esisie ema de be na be ma sofo betimi eyere beje asori edi afri ni nsem sofo yire pa no aya ne bronsam na opam asolemma sofo yire pa no poison sofo edi akuno se sofo maami etimi epo poison eye ne kun edi ekunu a na nye asoleba nso edi be mpa e na sa asoreba no enso eba ebeye ensem esisi a edi kan enunti no menko ba bia bomodi aso behwe ye nto se yede ye fidie ye programming ebesi ewe ye fidi kasie eso papa odi for ye to aso no eya na asofo aware se sofo nyame yadom especially no enwosra ni nya ba pe the next thing I was say ohwehwe akire eye oyere obi wo hono mu ana oni ni kun nyina eti asori baakum na enwosra na ban wo nyina wo asori baakum na nso no say ohu obai no pese oware na aha chen so dabi oni pasumesi de omwa but o si dabi mi ye di for mehu ase di pasumesi na be boa me enso ebewi akire no na obekwa kwa ware sa oba no na oba na ba be ye ne bronsam esan say room obi a etwa bo kire say eye ya papa ntodi gwachi no ni yiri nyina na ekọ asori baako ana na ware no krampanimfo ewom empene so na nso ene no aye abodian keka eden ne ma no ekobasa say once obetumi ho oba bi na odo na abroso okay na nyanyame na iya ya bia odo na yeah akona na so odo yawo imenka na sa okay one mo na be na akona ba akona timi ba na de abedo no so later na won no ba no because say wodo no emfri nyame okay say wodo na enye ni na de free nyame ya wodo ye fake emfri nyame say eno na meka eno no yakono wodi ye nyusu eno by obi to me do e wodo no enye ye de akono na aka no to nche obi to me do wodo no kwan bi so a enye nyame do okay ana woni ano so anya se be ma bitimi do ba bi na ni obi bese e de na odi oba chi se kraman na yodo a wodo ni ntia ana obi owo ado a wodo no na ye sika do okay na ye dwapade ye do na ye ka do na ye dan do oba bi do be ma bi wo bra odo ni nye wure wodo na eye property do sa de be ma bi do oba bi obi bi nti ti se celebrate do se ne okra wa ba be gentle ha wo media imu yi na sa won wale ya ne oba bi betimi adọ because of that now so ye ginejin thank you no odokron thank you etino sa de ya no na so kodo a na se wan hwe yi adache na hawo da bia me ka se awade ya no kowura mu a eye mpaibo sofo asofo onwo a ebre wa awade ase pa ya sofo ba ye ya sofo no ye ntumi meka ye wu ani ye wu ye bra ani ye bre kraman ka nipa enye nus nipa akoka kraman ya na ye nus sofo ma mefuo ni bi o wa be bra dan ye baifo aya bronsanfo ebi ya kaidafo
Ayo sama belandi maame. Yeah. And on the tour. Oba kono so for maame nye fasting. Oh mom paye. Wadidi amanefo ye brim sa atemu daban. There be a problem to problem. There be a confusion to confusion. And so for maame also. So for maame bi o wa kwaso dem a entro pan tro enim konkonsen. Wadi ya atade na wahye. Eti no ye kwawade a ya monyame mpaye ne yankwawale samsen yili ni bi. Delilah. But that's it. So kwawale samsen yili ni bi ya. Wa soli begu. Ubenya problem wa soli nim. Oba ne mfa akoma ne odo e meboa ma adwuma ne mpigada. Asofuo bebra awale abayefo ene ye no onda. Ya awale abayefo ne ye no ontie. Sa wonya oba papa na wale na wadi nyamsuro ne mpaebo de wachi a asole ne pagya koso e ma ministry ne yakono. Wonya oba papa minu ya ba asole no atete obre amane ti ye kwale ya yento yebo ya munyame mpaye na urade ni yenim eno kwa betimi ama wadoma ba form ana say wo di for no so wonya yere papa a wo boa wo ni ade a wonya yere pakora ministry no ebesai empagya mpo ministry ni nkon nanim mpagya da bia na confusion waso dem ya wasofo obi o wada wo koya asole kora da bia o kopricha na yem hyehye no okay one say ansana obegina property so a obepricha no that's so nya asomdwe wo fie Bible kan wo Timothy wo say obi antumi ahwe ne fie so yi a obeye den obetumi abehwe asafo so enye yi wonya asomdwe wo fie a ntumi ma asole dem obepricha da obegina property a na quotation kra yira who can say yeah na quotation na yira na wonu mo sam na insisi so da no sofo obi abre bi menim no na me fa ba bi na me se wo mefa ne ho na me ne di nkomo bi me du ne wono na yira chepentoa sofo maame a chepentoa e de be wo be mai da me ne maame ne di nkoma da me ne sofo ne di nkoma ne ntia se ye bai ade a chen ye e na me ye se me ko na sole dem wo da me ne na kodi nkomo se wo nya abotere na wo nya abayama ne ye sasa me du wono ma me trase kwa sofo ni preaching na o preaching no crazy so quotation ni crazy so emfa o to me quote John Peter John chapter 2 John Peter John chapter 2 waje tautology sasa baby a won na ma emfa o problem wo fie that's why so wo problem wo fie na de be ya sole ya wan kasa kwere as a doctor ni wo problem that will be your operation or be pai baby I am pai no okum doctor ni e wo problem wo fia ya mane ni operation driver ni e wo problem wo fia ya mane drive say problem no wo no mo gu ka ni nyina wo bekum what de akomatuo na yam hyehye ni problem what de mu nyina be ba akosi atikureta akoba ne sa na tase wo ye D4 na se wo hu ni sa na nka wasofo nketoi wo mo nyina ye adwuma ni bia nka aba ya na wo mood ni nya krampo no wabaka so daddy ene de assassin no se ne anye ana se okura beka so nipa so ene de taking charge na wo preach but say ansem maji aboso dabi asole yi bia sofo keto amfo puppet preach dabi enya asole bia nete sa so kwa asole bebre ho no mo me say wo ba me ho no ma me wo asofo wo be 5 e wo mechi abi mi ni wona me kwa brochire kura won de sha asole no sa me ni wa ye preach o radio me 4 station won de ko preach enti enya asole bia nete sa okay one side yenti aya na asofo ni bebre efie no nsuro ne say one say wenye ni papa na one for wachi enya na eno so ye program one say enne ni pa aba no nipa mu gidie no ayela ododo mbekwa akote ne de nipa mu gidie ayela ana wo de won to nipa so a obeyi wama one say Jeremiah 17:5 say eno me enka de wode no to nipa so na Jeremiah 17:7 say enhira no woni ko a wode no to awurade so na awurade ye nani da so
John chapter 2, 24, 25. Yes, so ni the one pam. It one po. One fan one to ni pass. Yes, you catch le esuafo no. E catch le Peter say akoko mon. E na be dey. Obeyi mi ama. Akoko mon prensa. Na obeyi mi ama. Peter gina was house kai. Na be say me say Judas. Judas in ebe you ama. Me say Judas. So okay Bible tell me ye chi Yesu Christo. Na soja for papa na so mo bo nani so. Peter gina wo tuja. Ana maami bi bai. Ana maami ni Ponti Peter. Etra soja for no. Say papa na wo tuja. Oni Yesu nanam. Peter gina wo bodua. Ekentam. Me donyame wallahi talai. Me donyame me kensuo. Ordinance sabe from prata free. Peter said papa na mo gbo ni di na me nimu no ba bia. Yesu no kra mo so ye han. Obi ase afre ni Yesu. Me nti di da. One say one na Yesu nkom hye na bam. Say akoko anya dan. E mom prince. E na obeyi mi ama. That nipa atumi yi nipa ma anytime. Okay. That no wanye ni papa. Na won fa wachi anya na wasol ni mu a. Na wanye ni papa. O beba no na wate na ho. Na bebre sisi. Bebre. Na wate na ho. O te na ho akonso a wonko ono nko an. O tase wo mpanifo. Atase asole ni maskafo. Ana woni pa bi adwenbo ne woni tiri mo no. Sa wo te ne ho fra asole mu akwa. Ya wodi kan kosewo. Okay. Uti. Bitepa. Me so ele. Odi kan kosewo. Yeah. Sa wo sewo me mpanifo no. Na wa sewo ama asole no emu ni pa titire no. Sa dia be yo sewo wo ugidie. Ya be firi wo. Nti okwa na e odi omukọ. Once I say Bema wakon wo ba wo wase ne pa wo pe. Okay. Was Bema wonim nyansa pen se ne yele. By sabi mako na eya ginefo. O se ne yele. Oh, oba no kai what you say? Oh, what you say? What you say? Meboa. Oh, na say. So no wa ya Bema yi. Na da bi wa wo oba akora woni di ameke. Bema wu no pewa. Dan sabi do ka. And your cancer pa. Ebi ne die. Me yile kura no nya de won paso na woni mo die ne no e no ye kura sini na odun so no enso de okay bi ya oboa. O ma mi kura ni no. Mi di na che. O de me se wo de me na won so akoka no die. Sister enso problem papa. For ye free aye D4 ensemu eso na yakọ aye so for penin kase pa was starting ye na utie ni preaching or the starting evangelism na preaching e ba na ebo ho no mu a che se efi ayi oba fufura wenya bema ne nkwan a wo ye de ama no etofo ma abete bem aye papa ye starting ye okeka nsem bebre na ne wa beka gentre ha edi twam kra nam so a egu nkrofo asori na no Christmas convention Easter convention ya start ya man for kra complaining say members name ba o ko bi sa member say na say ade no mu bu ye nkwase asa mo me hu say mfa so wo so say enti na ya yale na se ma ya mo hwehwe yen say enti na ya ho kire ya mo mu aye ensu ayiri ade afa ya niema na mo ka tell say yenko eye district assembly nadmofo ne yenko tro we din no mo ya bra asori no betimi anya krempo no wo bato mattress ade ama yen na no me kai malam junction ensu ayiri fa ho na asoli bi wan a ensu akọ wonfie yase da bi ya krosu asole ya mo bi ama medemu ane na obi na ma ya amanfo dan mu ni hotel odi ase nyina ma wan ensu na tuafo wo so emu akọkọda mu ede bentia enu nti egu asole ni nyina eye odifo eye Akwasi Awuah ne nsem a wabeka ene se ane ensem fata asori sika ya mfa mobesia afenso no ya mfa nhwa member na emom se sofo ho kire na esafata ese eye asori ma ebu asofo na emom asori ba ho kire ne dia asole enya ne hwe ye mfi no enu na ye koso eja Awon fe what is answer me woni bibi me yo bia tienie me yo bia sofo kum chacha Ghana for say ya me kasa ma sofo na me kura na du baby a me atumi dim PLO
Yeah. Ale. Oh no, kasama sofo bi asem ba. Na waje agina man na enye no kore no kore o se enye no kore. Na okoba. So wan kan ya unso account. Ade ba ko no se. Bye. Mami femfrin se de enye no na enye. Sa akwasi ewu asem a me be kan obi entie ni ba. Okay. That can me nya ma den san nsem we be kan. Ba ade entia. Sa ade we wo bi entie ni ye. Shama wunu ya bi. Ano na me point wa ha pa. Okay. Share video e ema wunu ya bi na obi nya wo bi. Now invite nkrofo mra so no meti akwasi ewu astole. Go me so fukum chacha me ne kwasi ewu adade bu 2 years da. Wow, na mo hand time bo. Dabi. Okay. Yeah, hand down. Yeah, go preaching near back. Yeah, better. Okay. Those days, you know, that year preach who come say, Kejetia. That your friend back on Morgan. On what woman. When you're baby queen. And now back on your friend is Sule. Now I have penny. Sabe. I not so say on us who friend. Okay. And now, so for back with your friend is Sammy. Now, your dorsal, bear 5 finances. My back on who we are friend in the name. Now, or no so count. Santa Nam won't feel by your saying. 98, 89, 90. Ebewura 90. Nam won't feel by your saying. And you mean to me, just say mean fear 50 years. Okay. Nah, say time on me patoti. Now, cause you are. Now you preach you come as PZ. Railways, Morocco, Asafo Market, Interchange, and a Dr. Mensa. But cause a kwasi we issue we that can me and canana coming kabi. But then say so for preku we ya. So for kum chacha. Obie nim se apreku my daughter. Me boa ne chin so for bia wo Ghana ha. Me obia pa. Sabe pema se mum pa. Dia make e be ka se no kore. Me boa preku chin so for bia wo Ghana. But apreku ye no. Kwasi ewu abeka se meme na mekum apreku. Uti. What deny a day? Na me apreku ni kra na wonte me nchen. Na me support no. Sabe facha me. Enta de shempa boska. Na me boa no kwan me. Ba kwasi ewu a abeka se me na mekum apreku. Uti e ni ba. Na kwasi support. Me da se. So on woni mu dressing. Eti ninsam we that coming kami ba said ye nsuo ye no salo ya be twa kwasi ewu ase asole sika ya mfa ma asole ba da ye de man se ani nini nini ani ye diska na ma twa o pesofo a we ye koromfo na we ye ni brafo na we ye oseifo na we ye obi a won kan okoro Ghana ha kwasi ewu an number 1. Okay. Tieni pa. Kwasi ewu aye number 1. Na ya na yen asofo no edu ba bi aye sisi asoleman. Sofo enya problem ayemom ye mo afode ya ma no. Sofo efie wuretu na ye mo afode. Sofo ba yale aye mo afode. Sofo ka ye bo ho afode. Member yale ya ye mo mpa ye ma. If you were to asole ba, one of the ayamon payman. Member much na one of the fast and young man. So for the year, yam one. You're starting yam some kamu kumasano. Kwasi was starting yano. Now was say. So for be our best go to the own free yame. It's any old fan of up and down with the Nadia. O crowd of summer who finish the annual. That's your near pa. So for be as a Kodwo free yame. Saltamano. Kwasi was a so for be a we used to carry you be a. Oh, you're awkward. Oh, near Solomon. And now, Menoka say, VIP Casana, a run the coba. Kwasi work with Tamako 12. I mean a car. I had the Chianiano. I want my Komako 20. So I'll call Okwa Kaswa. Your friend baby Botiano,
any tetegu ebom. Koche estate Akwasi Awuah edwelebu. Na kokomase na kowe estate Akwasi Awuah edwele. Enne oyi asofo mako 10 wokomase a. Na ye de won gina wa. Na ye kan won ewu sika pa. Akwasi Awuah kan 10 ne ho bi. Enye se oye business bi aba. Da bi ade business. Akwasi Awuah ye obi a. Ya franu okum dwafo di dwa. Okay. Oseye sofo no no de na ho gina wa ye. Sa wotie Akwasi Awuah preach ya. Sofu bi owo Ghana bia wo so onye papa. Sofu bi anya papa. Danka William so onye papa. Otabel nye. Adena Sal nye. Reverend Owusu Bempa nye. Opan bo nye. Obi nimu nye. Chiraboso nye. Obi anye. Na wono de na ho gina wo ono ye papa. Okay. Ba hwe mame ncho. Akwasi Awuah. Wo ye bayi bronsam. Na oye criminal. Na oye obi a onka no kore. Eti asema wo ba ye obeka ye. Sa ye mfa sika mo wan soleba. Na ye di sidan. Mini aba. Nyansa be ne wo. I sorry sika na hefo na se fasta say wo ye de den. Ye Also, just yeah, so ne yiri no mudi. Anase ye de talk am afo ye de ye den pan wa son dem. So kwa brochire say am ye reference. Okay. Oje tax pa. Tax na won je na ye tax. TAX I won je ye tax. E wa brochire no. All the CSC wo man no. Yeah. Esa de boa individual. Yeah. Eti na kwa brochire obi oye citizen wo kora aboso ne yetu anaka. Owo ma 5 2 3 abantu yan kwada anaka. Onye adwuma kora aboso me aban wo score dem. Aban ni mpese oye burden eto ne so. Won se nipa wonya baabi da na wonya bidia adwenbone ma utirim umfatu okora enkokoro no so adase asole ayeko member aba wa beto tight wa betu ya collection watu ya dues oba afode na sane wo kire na wonya baabi na eya asole no responsibility sa asole ne hand diamond no na eya asole ne responsibility sa ya money capital kakara fakoton nsuo fakoton bidie dokon na asole na boa no na woni pa no so wodo a wode ti asole se na asole ya mekọ osofu kum chacha asole ya mekọ osofu kum chacha afi makoma atom yam me wo kire me kora na asole na yeden aboa me ba se Akwasi Awuah abekikan kura sesem na obekikan kwasigasem on se wono woni ba ne kote no emu nsuo na gene yeah Akwasi Awuah won woda mimiti we ma wo 6 me wo mensia me mami yansan wo varsity me be ya hwe obi a wo ma bia me be ya me baba ako enu nka ma dwendwen ne me yo da o school utie me Itie pa. me be ya ena me ba ne frɛ me ba ako frɛ me enkam ya kan say me mas ne ma dwendwen ho da we go school da me ho eya me basane ade enti send 500 cedi money ena me phone so ma send 500 and 5 million ne hu na dodo ne keke. so ko hospital doctor Okay. once obi a wo ye oba tan ne agya bia wo problem wonam wa ade a wonsusu se wo ba be fro kora ne wa fro ade a na se wo kora de wo ye oba wonim de make. But odi for Meba. Eti won say obi a wawu basabi wo sabe facha me. Obi o wa won wo da by wonim nyansa. Ana obi o wa won wo da by wo abadaye. By Akwasi Awuah oni ba eti na wajimi sa no. Wajimi ya. Wajimi eti ne kote no. Emunsu oni nyina. Ewurade ya won ne pan ye woni sisim. Ana ne kote munsu agene. Enwo enye adwuma eto pesofo a wajimi oyi kurase ni ba ko pa woni Akwasi Awuah oyi criminal minu ya bati ye meka no Mitie.
onim nyansa wano wa ba radio so a ensem Akwasi ewu aka fa sofo obi ahono onu the same thing no ya so ko kantamanto ne mokola yetumi eche kronfo obi tumi tu obi botom na ye pa no July wanu wa ye pa ni July no onu so ko ina na opai July sa dia be ya mo mu di na echi na my attention be ko echi Kwasi ewu adi dwafo ekum dwa eni no de adi dwa wan se kronfo na ye pa no kronfo no so pai kronfo sa wotie Kwasi ewu ansam a waka Kwasi ewu ase sofu bia otom oyira wo waso de mo kronfo ensuo akronfo so bolo abaifu nkudi abedi abe wo kronfo by Kwasi ewu a na so de mo wonton oyire wonton so bolo by na so dem otru book na waton ton na he asofo na ton book so dodo wan kura ye criminal search atai mama chlo won so we me di example me di so we example won so we yekuta me so akosofo obi a waton so wa so dem a we waton ama wa 20 cedi so adase asofo na etro books no a won ton so kon won lunch book na mako lunch mako more than 10 so kon won lunch book na book bako yetumi $20,000 and $1,000 is saying 70 million times 20 yetumi $20,000 now about $10,000 now about $5,000 and to me about 2,000. Our Ghana, hey, I need $20. Yes, Ghana. Ya was so funny, baby, the crowd. Now one will year pay for fire on free dollars. Okay. So software, one not here, one lunch book, no. I walked on one, I saw them. One also to me, the catch that the auto oil say, on free yame. Now, what on book free yame? Is if we need selling food. Nine years fufu. Security no watch your mind. Munyina monsha dan so. Monsha fie so. Ah. Obi ton book tie emini abati we. Obi ton oil. Na obi ton nsuo. Na obi ton abaifo nko a. Asofo a ton book. Onso ton ade. Maybe saw. Oton ade but book no eye niam be ni wo content be na e wo book. Oil no content be no. You man we. Odi for say oil ne de nipa no you were friends a bit me ye bodies oil olive oil ni ade obi wo hono mkrampa na yi krampo bebre ne de na ye se fry top but enku ni de ebia na eye nyamesem no se ne be ya bible book an enku there be book no obi wo hono mu anyamesem no bible no se ne ono abetimi akan na word by word ni ade onya dade nkan ni na but so for no hwa not na se a or pick some Bible quotations be sending na wuko to ibie and the other babon paye the other base and the other base no I any book kitwe bi and no baby a wutimi edefo 2 Corinthians chapter 2 verse 17 obi enkan o 2 Corinthians 2:17 Paul said yente se won a won nam tonton nyame asem okay sa uchulo book na ton a okure nyame asem na woton na de woton ho yele no se yenye so akomokola obi ton toma obi ton paboa obi ton wig wo nyina won ton ade an won ton amaton ade di oton so bolo di oton ho yele ni na ye ton any di oton e book ni nyina e de yen ton but the value is not the same na enye say sasu ne bia de ne adwuma eye I thank you book ni kura na sika wo mu mo and say book no what say no de unya mkrofo no de ko schools dia ne awa na say book ni kura na sika wo mu mo so fu be no wo Ghana ha obeton oil aton so bolo baye minu aba baye $2,000 maybe so fu be no buy book you to me ton ba ko $10,000 twa Kwasi ewu a me say ne kwoti boto twa Kwasi ewu a wo ye criminal enti na nyame yetu ya na kana won no ne kwoti mu nsuo nyina agene
Aba one dey say Bible say no bia no bewo. Nti bia no no so ne dey. Anti e nyame aketua ni bi no. Yeah, e nyame aketua. Entia. Me se won kwase ewu aso wo pa da wo be hye la course wa. Obeba radio ni social media hwe ne nsa ha. Aha nyina atwitwa. Wadi dem wa wonim the reason ti abasa. Ya no sole ya. Wase asofo ni bi pema. Na wo kondam asofo. Kwase ewu asisi mu ya ne dache akokono. Sisie na enti oba no. Esa ye ne de. Yeah, susie no kote na anyi adwuma. Hwa mese. No di na edi. Menim. Na wo hwa be ma de na edi oba. Kwase akosin we da bisa. Sa de si anya adwuma, e anya adwuma de da men ka se anya adwuma se enwo. Enwo ba so mi gina so. Okay. Mese ya men ka se anya adwuma. E ya adwuma ba enwo. Okay. Hwa mami obi ani Ghana ha. Obi ani Ghana ha wonim kwase ewu ache mi kum chacha. Okay. Utie. Mi tie pa. Kuma se ebere bi. Na kwase ewu a. Na okọ ne girlfriend nchen. E wo dun kwawo. Kwan no so. Okay. Na wokutaka bi ne yefre no apotoroka. Ya wona ketwa ne 4x4. Na instruments wom. Onam kwan no so a wo na. Na car ne konya accident. No no kwan netem. Na car ne dane ye. Na beto ne nsa so. Okay. No twi ne nsa no sa twi ya. Di ne nsa ne nyina wai ne tete ye. Ye twitwa ne to. On the year surgery. Oda konfo anoche. Oda wo be 2 years. Every week biala na me call kwhwe no. Every week na me call kwhwe no. Etin nsase no. Ye twitwa ne to ne ye eye surgery. O kan Psalm 34 verse 19 up to 20 when they all. Waso wa 3 ni ama ne ye doso. Ni nyina em awurade je no. Verse 20 say tie me. Do odi awurade ye che no. Ni dompe ne kase ba akokora enyi da. Kwasi ewu ayama penti ni dompe ne kase enyina yi egu dunkwa lol kwanso kwasampani. Hwa kwasampani kwasi ewu a. Mini yaba ensema kwasi ewu abeka. Wanu sole ya. Wase sofu owusu bempe mfiri nyame. Opan bu mfiri nyame. Da chilabo mu mfiri nyame. Reverend obofo mfiri nyame. Da sofu owe mfiri nyame. Uni bibi. Sa sofu na ajabraja. Listen to me. Do you know ajabraja? I know him. Yeah. God bless you. Yeah. Ajabraja. Watine mi kulo machema pedwasa. Na ne papa na yesofu kese pa. Nyame ato ne safran. Na ajabraja. Nyame de na doma man. Ai na ajabraja ato ne papa so de yi adwuma. Sa ajabraja kwasi ewu akora se won firi nyame no. O pesofo ba ko a oya doye. Awo bua na solema. Na woya doye ye papa pa. Ajabraja kan. Sa wo pesofo a obie ne nsam ye papa pa ba ko a. Sofu kira boso. Wadi ni pa bi ye 30 esunya adwuma. Ahwe nkorofo. Sa wo pesofo a ni tiri mo mre ba ko a. Bishop Kodwo obi nim. Daniel obi nim Kodwo obi nim. Okam. So that's it. Sa wo pasofo a Reverend Isaac Owusu bempa. Wo ya esinanu kura na wo yima wo bi. Ba kwasi ewu ase. Sa asofo we nyine mfiri nyame. Ba wono wo firi nyame no. Wono si yamfa sika nhwe asolema. Ba ye de hwe ne se. Ehwe nini. Ehwe ne nsa na akoko a. Ne nsa akoko ati so obi oyi awode ye. Eyi funso ntoma. Kwasampani kwasi ewu a. Doubt wo. Yo will be sang. Odi for SPD papa e wo ha no mo ache se edu twamu kra eye papa insem a obeka ye no ama members ni bebre na endra kra na me ni eye mamifo bi edi nkomo wo se madam asem wo edie na che se ye ti aso ni mu a ye nya mo ni na eye asofo bi adwen a ehye obutiri mu eno no odi for na asem a wa beka ebetimi ama nkrofo eja ya so lekọ Uli bibi. Ya sofo. okay Ye mwa members ni bi. Asofo ni bebre mwa members. Ya ye di asem members ni tiri mo say.
Monsise modwapade wo soro. Ai, madam die. Ana yen asofo ne de ye hyehye ye de wo Islegon. Ehon so de moto ho papa. Na da ho. Meni aba. Yen no ye hyehye wo Islegon. So for mami ko Dubai, e ko China, Germany ko fa ne yamaba. So for mami kura kwa akotena Europe. So for ba kan kire wo se. Ya mfa hwe amawi ase. Ye mfa hwe mfiri mo. Osuru ni ye fie. Won, ye dada members. Okay. Na ye de nsam wurawura won tirim. Wonim se ene okwa asole ya tight. Yeah. Asofo bebre dan ho ka. I know the yampa. Okwa yetimi fra. Ene o tight aba. Ba ya busumi mienu ni hu yi tight. Mini maame bia. Ba ya busumi enan nie. God is my witness. Me na me send you 2000. Ede ma maame no. Wakwa asole bia me pese me ba asole ni. Ya ye no operation. Our hospital. Maame ni 1000. Asole ya wotem no. Wa frɛ ne sofo afra. Wa frɛ ne sofo asofo se frɛ Eda. Wa frɛ Eda o se frɛ Deken. Ye ko hwe wo fe card mo so tia. O frɛ we ya no wo se frɛ we. Maame yaw. Maame minnim ni ba bia. Okay. Maame ne so otatie me. Ana onya me number na o frɛ me. Na de ye me mobo. Ana me send you 2000. Me mama sofo mienu ye follow up. Etu me kwohwe ba bia wo da. E wo hospital ho. When ye frɛ ni nyamsom any nyamjuma. So I can James chapter 1, verse 27. Was in Yamasom and what's here? I am unifi. And so be sure Nissia. A conafoni yanka. Now what boy enemy. Yamasum in Genesis to Revelation. Yakaboma, Eden. Ah, Mentio. Ayodo. Genesis to Revelation. 5 John 4:20. Oh, because what do yame? Now what turning away a trophy. Galatians chapter 5 verse 14. I'm running in our cabum said or non cosawo. Romans chapter 13 verse 8. Muni will be aka. I did do modomo. Now they were done in Uncle William Ranisudi. 1 Corinthians 13:1. Paul said, me didn't penny above 4 touch them like Kasa. Na me need do a menya den. Men sashi. 1 Corinthians 13 verse 8. And come sebegu. Kasa would obey. Or dotun chada. 1 Corinthians 13:13. GDN ni daso wodo. Sani ema mi ensa we nentra o. De ye kase ye yodo. Sa kwase ewua e wodo a won kekasa. Na me yesam na sem we kabe nkabi. One sem minimum no from 1988, 89, e ba be wura 90. Minimum na eti kana sem we kabe nkabi. Ba wono apreko man daughter wu ya. Wono be kan kwase asem se. So fu kum chacha e na eku apreko. Kwasi ewua hwa menini beef we ebe ya tese Russia and Ukraine obi abeba be kan bibia a obeka se sofo de wo keka na enya nyame betua wo no maame no se ne unika me na me ka kire one said the Russia for one put in say han one said the wade one ya me wi ase wa ma America for one ya ma Canada for ni German for one said one Ukraine for ntokwa no wuni mu abeba be kan bi no Russia for so they I believe one me believe one Russia for ya bomb bia won betumi ato afa wiam wiase nyina be sai wan na wa enti we ya Russia so ya Ukraine me ya Russia kwase ewua yo man boni eti me enya preku ya obeya kum chacha na eku apreku ena me maku apreku di na tema sole me ma starting nyam dwuma 17 years na kwase ewua kuma se wokora woni Bible me da me tell said ye kotu Bible obi anu ye good wa ye so good ya Morgan you we no Morgan ye so good ya de ni pass ni pa ka kwasia we ne sese woko na Morgan ya tenase ba ewi ase yankasa asase we won ka no kore asase we ye disappointed on ka no kore ni papa ye se won che Morgan ebuade Morgan bra no ho ase e hye nanu mu a na wo yi mo obi Morgan preaching Morgan now preaching and Morgan preaching me na kwase ewua preaching me na me kire kwase ewua said the Bible ye kotu u kotu we no akotu we so I just say that me enya preku ya wono beka kwase kasam me na meku apreku a ka me din sem yo wa Ghana ha me
sofo bi o Ghana bi asem ba yese me kasa ma sofo obi ni mo asem ba yese me madam fu ni obi dim yese madam fu no obofo madam fu no opambo madam fu no owusu bempa ya na sofo ya na kum chacha sadia me social media no sofo bi ye no wa na no eden chem yo me na me di social media na sofo be na aba social media so chem me ni Kofi Adoma di phone keke Kofi TV ya di phone keke ene gina abonte ye Kofi TV o man channel ya bisa wo master sofo Elia mini sofo a me di kan kasa so first ansa na sofo bi yeba ansa na sofo Elia kwara be too much sa time no na sofo ne frame say me ye social media pastor sa sofo ne frame say me ye social media pastor no eno nyina be giafa nyame be tuatua mu nyina mo kama asiafo Enyampa because omu ni se waja sole ato na se odinam social media. Waja sole ato Monday to Monday ne ya sole. Woni mu nyansa ho. Monday to Monday ne ya sole. Ya sole ni days be. That to omu kwa Monday to Sundays ni nyina ho omu adwin nya adwuma. Me nka so omu adwin nya adwuma. Okay. Ba sole me ye ni Tuesday. Na my ye ni Thursday. Na my ye ni Sunday. Ana me ye Tuesday. Me start am Panama pon one. One ni ko nyina ade me be ye. Time akọ social media. Yeah. Now by this time you see me bisa wo boss and na kura am ka den so ofra me kamema because say me ye de me ye wi ansa na maba me wo fra me show na me wo bibi ye kase a mema and a prayer na bo de ne ton me ba ha adum fmfo ene adum tv kore fra me ye show we me free anoma me ko vision 1 me ye de me to me ko program more than be 7 prayer bi a woni ball bon ye man internet check so I just here na say wo bo ni you na sama me kenyansa wo yet me starting social media ne ade asofo ne say me social media pastor and no passion mo kura asofo ne de frefra mo never delay system bi kum chacha me phone afra blogger and social media bi say be ya me interview and na me ya asole wie wo ma so dem social media for be 4 won nyina tetewo Adepa TV Smart TV won nyina tetewo me pamo bi kura so I just here ewi ase ba bia ye hwie wuoguo e wona ntate ye twa wohia kraman ya woda choba a wanye kase ya da ye duabo ana ewi ase wonu aduane na nchintwama na wo ye nkwan na nchintwama ye kase kose nsuo bra wo de apu nsuo beguma wase ne mo because apple ye see ye nchen eti minua ye wonim adwuma ye ene ye de to ba bia esese ye de na to sa sofo na ene on be ye se kum chacha aye social media pastor or social media pastor kwasiafo mo na mo frefre bloggers enamo enamo social media na fa ba de wodi kan so they say de wodi kan me nyame adom ade asofo bi de be kan ena wa ne brofo nyi chop money so they say ma kwa brochire nkuro ma ko 10 countries okoye dem oko preach ya na so ko na brochire ya kwa kwatete anka jan sasem no abrochire kwatete anka na bi so bia ne okọ obi kodidwa obi wakwafa niam no aba beton obi won so okoye na ya sofo ntia so ohun nyansa na hu se be kwa eye nyamsa na de ko na akwafa niam wono na nye se sofo no wono ba no obi sa no de so aja se ebi kwafa week na me se wono betena na ye interview obi sa no de ma de okọ yeah but to kwan et forget about brofo nyi chop money brofo ntie school fees da ya be pam be school fees no kwadina chiche no keka brofo chen e kire no no man ko mente brofo so first day am ko American embassy me do embassy wo obro ni je me passport o ka brofo no maka na wa usu ni ti no say this English is a different English and yem fancy that me ni aba me kwasi ewu ade ya mame kwasi ewu akontu ya she me obetumi ato so no wasi quote na nyenti no o se pa wo se ntafra de ni bi de ntafra kekam quote ya she me 2000 pounds quote obetumi ato quote wa she me ontimi to obi quote we se wo bi kura na to ma me e wo UK 2000 pounds so the bag Ghana scam money do 180 million quote we se obi na me wasi so for me hweduma pa wo ya won hwe quote am hwehwe ba na me mpobu am se twa me mpobu an no hwe hwe kwase ewu esu ehwe kura se ni biti se we se hwe mpobu we won se kwase ewu ahye bi da
Ono shafa boaben. Now we're going to pop when you force last selection. Anderson, you my man can't say you were premen in your skinny. Okay. Premani, you were premen in your skin. And you seek any affair, any premani. Was you were dressing and fatan. Dressing and fatan. Or you criminal. That Nagilan so Nagilan Jimmy, Nagilan. What Jimmy to stand say, one to Nikunef. Basic cannot say we coming cabin. Now, Preku. Now, what about one tear by Catem, some mina Mikua Prequa? I didn't never cast some of the actual. And why? What person so phobia, what gun hebia? When free yame. One open like own free yame. Rapture do an open obeco. Eya hoya. Shall Preku my daughter. Shall I would have there. I'm what ben a man farm what Preku. Then ye moon and I yet see. Miniaba. Why are dear? Miniaba. Nipaya do as I I'm what ben. Now, Manfa or Sofukum Chata, Manfa Mopro. Shall the American wow dominate Masio? Wow domino, and my bone for me. Because we are son, said the Sway and San Uyabe. Now, Preku. No, my poor Preku. No, Quasia was singing. No, what better on my Casakum Chata and Equa Prequa. Now, what Casasam we are me found. Quasia was some penny. Why you was singing ourselves folk? When you move, say Betchany. Would you don't talk to say Libya near? Ya permanent at the court at Niculo. Was some penny. Yama, will you say? Why you don't pass a fool? Why you couldn't with dressing? Shadia, why you know? Why you and I'm 40. Ocean anyone in Fukusa, as was 65 years. Was some penny was here. Back at some Seminamiku. Menamiku was Sinuni. Was some penny. Was here. When the answer, a poor Jimmy for could have seen it. Quite a bottle. Was here well, or quite a moon's one year. I'm running and fancy answer. Now, can we face to face the crowd, me tongue wild damn home. Was some penny software. I will tell you what the man. Maybe your payment, Jamia. Minia, many of you. Me your payment. Last 2 years. Radio Akwasi wage that's what preach per friend Sika FM. Satam na makoko mase. Na wanu se mi woko mase. Na wabo me din wo Sika FM wo keke kwase asem ka preku issue. Mi bowura FM ho. Mi bowura FM ho. Ye bi se Sika FM fo se meboa. Na mpese me kire Akwasi ewu asem me ye bema. Me achi mo moja na wo mi mu. Ya no mu densuo. Kwa sampani Akwasi ewu. Now I preku by catch them soft cum chat as I'm the Macu. Macu sinu wuni. Awuah Jimmy for was some penny. One no was a war. Mimina Macu preku. Now won't so would see a mechanic wolf. When was some of our casa afano. A mother case. Oh, who are your friends? Also, why me? Oh, I don't know what kind of meda case. Mother case, you had the two of us. I don't know if I'm in cockpits. Wait me a report to me at you. Was here we didn't call what's already. Meaning, what some crowd court. Yes, you should have some more canoe. Don't be that allegation. You bet Mamma kick a binch and I know I'm a court to 9 years. Court to Nana Metiano. And 20 years, 2 years. Kick a binch, yeah. Court to Nana Metia. Don't have time, go and come. Kick a binch and I know. Was some penny. Mother case, you had the two of us. Why be John my card was here? Minami Quapro. Was ya Morgan Boa, a woman with instruments and the idea. Morgan Yale, our dad, and then our young Morgan. Who to me, Boa Morgan. Morgan Yale in an yode. Was some penny. Was singing our folk. Morgan Yale in a Sunday yode. Morgan Sabby, and ye yadi in the car, Morgan told them. Kakwasi were hand anymore. Hand anymore. That's a soft one in Jessica. Would Jessica was what they are chain? Mokola at the tongue. Fresca would ye. Try Japadia war. One answer soft war, and who can so use to come in. What was your way out and I'm walking proud to carry 8. Or you and animal chum and when you fa, why you brought what could a car for?
What do you find home? You want me to Ghana Hassel? What I saw for the end in your day. As some penny. I didn't say or a particular people or Bubo Mudino who said, Sancophony, they won't free me. No, only you free me. And then next I come here, I say, we say, on one auntie at it. I only say, wouldn't you want to baby your fee? Ever see an answer stone to me, cast a moon free Yammy and I come here and say, you may be an Amoyana Chatiano. No, on pet, and then Yammy some no uncle and Nuntia. Question me be Sano, and then next us all free Yammy. You man, me cried your be of free Yammy mean to me, the meaning your fee. So no, and I mean, that's one that can I to make a cabbage. It's me besides, I didn't know what cargo. Messia, any breath. Okay. What percent you must have one your papa? Mamma Banner de Amonia. And you won't bank at Bishop or by Yene. Your papa at Bishop's Duncan Williams. Your papa at Bishop elect Selifwam or by Yene. So for also and Paddy of one yene. Or Pambu Benezedis of one yene. Was one in free yame. Or percent Ghana. One Presby, one come Methodist, one come Pentecost. Many about that's a question of 7. What for you? I didn't want to boss and profaning. Messi, the American was on it. Then I'm more than anybody. Nipper be M% in the Aquan. Okay. That be your person quantum will be no the you pigan. Now, whom charge I mean free yame. Now, tell me that the name Yaman or Casimir free no. Now, or Quashemia. Quasia, wow, my banner. Oh, Papa Baname. Ubus enemy. Now, who was you have walked with Quashama or wash? Oh, the old free yame. Ah, Yenya sense and some. Odi for your brand no ayabe enutino ahani edibesi. For final words for to Jana yefisi. Media Ghana. Where your soft one I'm a cammy, I mean come. Jack. So your soft one I'm a cammy. Men come that. O bearding lem. Come on, no cop. Cause as of the year, any nippon a bad judgment. It won't be judgment. No beer will not say, won't even send me. Now the kicking was as I was solicitor and fair mass soliba and shall soliba. Last year, Akwasi Awuah, name Crawford by 7 about on Timmy and expose. Name to name me a new buy. Once in the more than Bacosan and Yellow Cow, while I'm one in the yellow, while I'm one say, near first and some other boys and I can't yellow. And then Yame answer me. Said your mimity and Akwasi Awuah, Mamma, one on there buy a threat to say, Caswa Sassano. Mamma, the one why you almost pose. And on no way and was pose, young fast solicitor and shall soleva. So I say, it's me yaba. Kukuru Jaya. Menamo, one coming. Oh, come dear, Mecca. Oh, come here. Me achim for Mojan. Achim mouse. Yamakuraya, watch, Yamakuraya chimney of Frimicrum. Ya won't know. What if for our woman daughter we say a cover and fear me, and I said, me and Sakurani. I then assassin up to now, my gem crowd the dada. It's an idiot so about my main cabby, you baby animate you. Oh, be me, what come it that? No man can, no, some about. As if you was a nigger. Ah, no one said me was still do a year, you man, if you was a nigger, bow down. Ah, Satan and I buy us a muntia. Come out, put a plan. That's some Yababa gun. Your camper for us. Timmy Ashunina. A fierce was nigger. Nothing would be a baby, a make be a wab, cancer, fubia, a radin chiawaka. Maybe General Radio so Casama money be or became. Now, and that one will be up as a Miss Bell, a wua, or but to prior party. Could I see me back? One sure, one bagaya, was Siaba. Now, the number Kakan was Casam Ghana. They are coquet, yes, your fiadi and Anoya. Memanoit. Manu ya 20 times for channel. Boy, I always saw your software. May your software was women a woman. Ah, a punsu and woman. Proverbs 9:13. When I say my war. Proverbs 9:13. Then was so a baby or Yakwasi be a pecasa. And to say if yes was nigger. Or do for me that see, Yamisha. Mamma from Manusi, won't you meet Chaman? Sister, I don't know who ye are. And if I swear, maybe so. That be the only show. That be the Make sure the fans are woman. That be baby out here, baby out here. I don't say that. That be other now. Who Brafa? Who's a Macum? That be who's a Macum. Now, but to me, you show a car from a yet. That be me person, Yaman.
Mate. Dabi men pasa. Wo yesa so no fra me so ame mabi. Mate. Wo betumi ayo so aka yo so. Ba wo ntumi nyo so no wa fra me. Na me yeso ama men kasa nsie. Ah, eya ya na utwaman, na utwaman. Odifo. Anu prekura esi buma ejento. Ejabeto. Da fe ade. Sani ye yeso. Odifo. Wo dey move slow na fasi. Dabi me mama nunsi. Mate. Me ya. Na wo yese ende twaso asani ye twaso so. Sister, am say won sheda ni me yeso nko akire da. Try. Wo ye obenti na me de me ho ache. Me respect ma. Wo ye obenti na me de me ho ache. O se so mo bubu. Dabi. Wo ye obenti na me de me ho ache sa. Dabi. Ka ye be ma pa na to na me yeso no na we yesa akaduma me du no. Ka wan hwe ne kora won tu me no so. Edi asem. Na Odifo, efiaswa, eden ya no ye wo a, asem a wo kan ye bi ono wante ase sa. Enu tu no no so be kire ne de. No bi asem mi twa so say baby sam ensem we. Some asem na wo kan am ti na. Da asem mi twa so say asem we ma kan we o so say baby sam. Wo kan we ye. Me kan we enti me ya. E de wo to aso e. To asem ame. Han to aso wano ne wano. Be pa cho tie me. Fa number me telephone number ni. Wo betumi a WhatsApp me. Your voice audio na forma me esrawo. Na yen kasa. When you masam. Media the prophet kum chacha. Media no prophet kum chacha. Ushia me afre me attack na do. What attack nya me anoye. Media nkofo de ama me dos. I started that me attack na do. So the usha oba media mo nche. When na dem am. Ko bi sa be ku Santana from be 15 years in here. Edi abeku di ama me. Peace FM UTV. Adom any baby a edi nkofo de frame ya attack na do. Oh okay. Unim. Nti o di ama me nkan. My number 0542515128. Your audio WhatsApp ne for me. Ba cho tie me ka say ewi ase no ma me papa. Hwe me wo frɛ me. Na atlo nkwase a comment ba. Tie. Na wo ye bema. Na wo ye bema na atlo nkwase a comment ba. Sadi ya me de me number atu da ya ho so fa wo de atu da. Hwe mumu bebre wo wa. Ya na munye me ma wo. Sa we ye be man na tron kwase a comment ne ba ya fa wo number to me di watama ma wo kwate nya aduma da me di watama ma wo kwate ewu by force me na me catch up me di watama ma wo yile jaw hwe na ye se de ya wo be kan na fa no na sofo no kum chacha wo mfiri nyame me firi wo se ne wakonta me number na me de me se wo di opa wo ye be man wo me ntebra na fa telephone number kan me di watama ma me se for landlord betu 0542 body mechi kwasi asen bi ara so body mechi Kana men kai 0542 na comment ne ba wa jo adapa 0542 do ye be man or the comment ba on fa ne number nka mo e na che so ye be man wonye be man na the comment ba on fa number nka 0542 51 another 51 28 0542 51 28 mami chia me penny free na me call mami chia honorable Julius Debra former chief of staff papa baby I salute you sir honorable Julius Debra former chief of staff and a deputy IGP COP Christian Tete Nyohono. COP Christian Tete Nyohono. And I mean, you baby, no more for papa is very beautiful. Yame boy next month, London for more coming. Me ba London, me ba US, me ba Canada. Mean you have your floor, Quenfield. Oh, yeah, I can't touch them. I need no say one church man ba Quenfield. Oh, UK. Mean you have Quenfield. You are very beautiful. I love you and I like you. Bless you. Obi bia oni mini aba Quenfield. Onchi ana mame. And a doctor. Oh, USA, California. Doctor Oh, when you good. Mami Jenny Pami, you know I can't call. My boss about your friend Babona. Why you see you? Emma Engine Filling Station. Every 3 days you offer me tank money. Mechanics were not fell tank a 1,000 cities, 1,000 Ghana city. That also fully I just over failure man, but permanent one fella. Babona, where you see you, our engine filling station, our Kaswa, your friend, big witch junction,
Obi onim ni bi enka just soft kum chat as odo pa. O fele tank na ma sa ewurade. Bless you. And I didn't tell me much on me hano. Michelle Kodwo aya mo hu ni ye. I didn't tell ya la course me just ya na man tem do. Once we bought no ya na feeling it too much. Men too sentidia. What the na fe. Enye bibia e dro ba akopɛ na me no. Nyame adom enko hospital. Your friend a Vical 20. Vical 20. CEO. Vical and a Vical. Vical. A slants na makano. Vical 20. Oko sto biama. Sto biamo. What do you be Vical 20? CEO no. Your friend is Dr. Manfred. Oh, I'm a bone being a takums. Oh, Dr. Manfred. Dr. Manfred. Right TV and India. Oh, company more than 50. Everybody shall why. Everybody no can see it. Everybody come out. What's it? Which year Akwasi one? Because here what there be or no me dance. There be me one so no one year will be an year. There be if you ask us in the guy, that's what you are born on me and them. So I say, Nipa no me down so if you ask us in the guy, and you can see what, and no me on Kwan or dinner will be us. So I say, and no me on Kwan, and all that. If you say, yes, always Amsterdam. I walk around call that the first time and now machine near down call that Amsterdam, ya call up a waffle. So I say, on funny classes, 7 in Comra. Now, yes, you're Ghana. Yamishama dofo wa do me bie nyame man patenten what time here Proverbs 10:27 Ewrade say the osuro no a wodo na ko an nyame to ne nkwaso your time no Ewrade say Ewrade twa ne nkwaso Proverbs 10:27 what time here won kwa na Ewrade twa so wodo me Ewrade shira so I say me dear the prophet kum chacha you can call me Atakanadu or Healing Matuli or Stop Cracker Medin Dos I love you and God Rachel continue bless you from today going your life will never be the same and your life shall never be the same and your life will transform somebody. I'm talking as a man of God. I'm talking as a prophet because for the Spirit of God is upon my life and the Lord is anointed me special to preach the gospel to the nation to bring in the spiritual and physical protocol. This is the American stance. We say of one and table for the American toast and I'm here. When you say now I want some Eddie Ama Odi. Brofo we hwie ade agu ho no mo ade amaye no ane na wunsuro so a comment no na do number fast ye na ade ama na ka ho na wa beto pinga na ya fa fide kase super ado bibia ase na odifons nyame nhira papa na ye kai wo sese na ne da wo hwe yen na on subscribe ya me subscribe na share video ye all the social media platform no eso media me giswa any empress and meme nyina ka etire ba kope Mrs. Kwachi hwo ho so ye Nyame ya domo a ye besan ahia bi mu makra